Kublashman Vibro, section part, kijing betip nam ta kubor light cam. Tegane bede hakni ke video mta ngan batai spanga cam ki balai po intelligent bureaus. Te ki total post bro te kidon komba andrews pa nyo punyo. Dengan batai bha detail pa detail yakni ki post ki balai. Perkadero jongka ki pa class 10 pass. Te bakwa ban tip khamne nam ta kini ki post kumno ban apply bat ki kinon kam ki bede bat kini. Sampai yakni ke video berakut ngan batai bha bat ngap bha ki bede bat kane. Ada pihak ni ban apply kini ki post ki balai po intelligence bureau. Nane pimyo kidon lagi qualification mah dengan pulih kat kum kane ka advertisement yang batai rengkat ikne jinon kam Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Kada post kada jong security assistant lane motor transport and multitasking staff general exam 2023 kada jong snam arja apply. Online application are invited from Indian national for direct recruitment kada direct way for the post of security assistant SAMT and multitasking MTS general in the following subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs. Te da kinlang ya baro kini te kadon ba indus pa anyo punyo hendrei ngi kinong Meghalaya mara Shillong kadon ka office kadon Shillong hi ten mara kade hapo mau diang mar Shillong ka negrim si hang tu kadon te ngi bana Shillong you apply bitang ka ba Shillong hi mar kidon kami ka domizal ro ba somedi kane tengen cek ne agar telah Ahmedabad Aizawl ngimla are ban apply kini tengen la ba ban apply hang ne ngan cek kade jong Shillong number laipo te kan otli post kidon Shillong SA and MT security assistant and motor assistant kane motor transport kidon santeli bat lai teli nam taga so san bat lai hang te kemud ba kadon ka UR on page don UR don san bat ST lai te baru arteli ngila ban apply mar UR de open lang ya baro bat ST bede ngiyok tang ki ST sudah kan tang ki Meghalaya dan ST re UR ki yo lang ki Meghalaya UR ki bede mo Meghalaya mar domicile Meghalaya ma mod ki ba apply kini kende bitang kinong Meghalaya kinom yo re ki ba sabar nara ki de UR ru kende bitang Meghalaya mar ai domicile jong Meghalaya te hangne kande kon bar laipo te laipo kane ga ban kong kade UR on reserve claim reserve you know la ba man apply bat kane ga lai kade ST ma ngana check ban te jrong lai de ST kede lai te mod baro ki post kede prateli ki post hapo Meghalaya kan don prateli ki post nam ta kane ka SA and MT don tang SAMT mo kan MTS kam don re multitasking kam don re kan don tang security assistant / motor transport te prateli ki post te ka qualification ngin ya page mta ngin page be ka blon kam te ban apply kane phya ble bia ka website kane mo mha.gov.in mha.gov.in sakan mau ban le kane ka website mha.gov.in te sakan mau ban le kane ka website mha.gov.in ngan sabu ro po description play kane ka link ro mo dengan la penbu pa ka link po description su klik kala biang non kam su ban wi ngala penbu direct page te la kham su ke phi ban page te mha.gov.in hapo description ngan bu ka link sa check tu lam direct page ta ka pay skill nam ta kini ki jinon kam sa page ba mo qualification ka pay skill ngi don tang kan ka level 3 ka level 3 R2000 nyospa hadu ndrup khandai jar sispa kan ne tang ka pay skill kumut ba kan poi seki life plus life san something tai marba ka central government ka ki he ba gi allowance te kan poi hi seki life shaneng hi baro kan ne tang pay skill plus seki allowance kini tai te kan he ba special security allowance 20% of basic pay te la khen seki kita bade kan kyu ba kala ban poi seki sau pho ro san pho ro mla ban tip ta te nomor ba hang di level 1 and level 2 level 3 level 1 te level 3 ketika arfoi level 1 kedai khat praja te nomor Shillong kadon tangga security kadon tangga ne level 3 kan payment laptop sharing tu kadon tangga ne SA and MT motor transport kan ba kastang kedai arfoi nyospa hadu ndrup khandai telam de plus allowance tai sanpho ne sopho hajar to ngana batai don kam than itu te essential qualification ma ba matriculation mud bari pass ka class 10 to kata biang ma class 10 or equivalent from a recognized board kono ka board ru pass ka class 10 ka belong equivalent la yo apply ka ba ar possession of domicile don kami ka domicile kanen mar ngi de na Meghalaya pinon kami ka domicile jong Meghalaya bod jika pus Meghalaya phila ban apply tang ki do Meghalaya ma of the states again which candidate as applied tang ki ba po Meghalaya kila ban apply yakini prateli ki post
only for SA and MT to. Malah megalia ngidon tangkan ke SA and MT, security assistant and motor transport. Tek ginon kamada. Possession of valid driving license for motor cars LMV. Tek ini beda don kam beda bandon ya driving license LMV. Lada phim don phinom la ban apply. Kenapa ba? Issue by the competent authority. Don kam ya driving license. Kabar knowledge of motor mechanism. The candidate should be able to remove minor defect in the vehicle. Tek ini ki post kidai pangi kali. Kadai wich pangi driver. Tek di benang ru ban lada kali kasneu phini benang ban weng kitia ban la sei kitia ban penbiang minta tater melu malatang ki bas berit gan kita minor defect di ban la kita. Number 3, experience of driving a motor car for at least 1 year after obtaining valid driving license. Te ka driving license yo phi mungkin check pana driving license hadu kat nos ka experience pila don ya hab check nang tu hin marwa kimla re ban tip kan no phi experience haden pila yo ka driving license te na ka driving license kan check kat nos name pila ada experience te la don house name la don license name la long way la apply kam na don kam than kan check way to shubu phi nang shio driving license teng mot ba 4 man toin marba kipan hane experience of driving motor cars for at least 1 year after obtaining valid driving license. Haden la playo kata kaya dalam nang shio temut kam long habdon ba system asnem aden ta desirable qualification possession of valid driving license for motorcycle issued by the competent authority don kambe kane te kini ki post pemiklia don kambe ya ka valid driving license lada phi kwa apply. Age limit not exceeding 27 years amde bentam mek arfnyo tang ba namta ki SC/ST kadon kata ka age relaxation ka bolong sans name tekan poino plus sans name kan long no life for arts name kemud ba hadu life for arts name pinang la ban apply ya kene ka push lada phi kwa ban apply kemud ba hadu life for arts name sekan mau bhai kata na pen batai te saki egi jinon kam ki bade kane okay ka sentar markibun bhai bakali ka sentar te ka sentar namta kane kan debe hapo Shillong kenapa ba ka sentar kan debe hapo Shillong to wanam slide kata exam Shillong Shillong posting ro Shillong. Dan the scheme of exam mo kadon kumno ka exam pas mak kumno I kumno pej bah kadon ka tier 1 bar ka tier 2 to ha ka tier 1 pila don hangne la ai ba kadon ka general awareness quantitative awareness attitude numerical analytical reasoning English language kine baro sis pa mak tela ahne sopo arpo te long sis pa mak baro negative marking lada pitik bakla pitik bar ka bakla kata answer yang pi ka wrong kin minus p 1/4 marks for each wrong answer in minus mark lada pi bakla ban tik ta kata lada te haka tier 2 lada pi qualify nam ta tier 2 motor mechanism kin long kum ka trip test kin pin phanya kali pi kin pha law ki tier lada sni kum tu way artli barit ki tier pha ifi ban pha practical pinang na em don jing sni hana tai pha law kita yar kitiar kita barit nene kata yar ne kita tatar ke engine kita tatar ki basuk kita kabare spang ngatrai long driver pila don experience ngatrai pila nang kita kalau ke practical knowledge me pia nang na em tingis imac sang ta kan there will be a minimum cut off of 40% for tier 2 exam teknik san pomak te pia ban pass at least shaka ala de 10% shaka arpol ne khat san chaneng de menyo be arpo mak shajrong de menyo be tetang kini arteli banyak mau tangka tier 1 tier 2 nam taka SA and MT maridon tangka taka pus kane ka we mdon kamera descriptive test mdon kamera ngim don re jongka MTS general ngim don re ngidon tangka SA and MT and MTS and MT ta nagine la ada batai neng la ada batai phi ta nagane ki ong ba ka pas mark kan dei life mark naga sispa tang ba kinom la da phi pas mark ro kinom phinom yo ar baro kamut ba phinyo be tang can she make 10 times the number of posts te kamut ba don propose prasanjipo prapo tang prapongut kin poi shaka tier 2 10 times tang prapongut prasanjipo prapo kin poi shaka tier 2 na you are sansanjipo sanpo naga you licensepo laipo laipungut kumta kin poi shaka tier 2 ban driving test ban le kita gi practical knowledge kan mau bhai ta ada mention ne candidate 10 times the number of vacancy would be called for tier 2 exam lada pi pas mark ro ha tier 1 pinam la ban poi se ka tier 2 kin shi make 10 times mo become highest become he uta wa 1 he karang 80 kin poi se ka tier 2 dan lada be ka tier 2 bade kin sa khinlang ngan gi marks kin pin merit list khinlang e ka tier 1 and tier 2 sa pun mo e ka merit list te gitu gi ba 1
we du basan nam ta UR kategori la yo ba ka UR kategori te bawan ka we du lai ka ST kategori la yo ba ka ST kategori kawan kum ta merit list ba ini artali te lada pikwa ban apply pen kre ba le bahai kane te ka link ban apply gini ru ngala bu apa description ngata kita jing batai da don kam than kini bro entah te sa pendap page ba po description pendap tu ka link ke baro ki non kam be de kane phap submit ki dokumen ke baro submit kata ka shong api pen submit nomor ba nganom la ban pen i phi kumno ban apply nomor mentah po YouTube ki nom sha shu ban pen i ki mà cũng đâu bạn apply cái date of birth cái nom sha shu kan sha delete cái video dengan pen issue kita ki baro ki non kam ta kan last date nam ta kane bai last dang lu khat sau tarik jongu Oktober kan last date nam ta kane kan dei khat lai tarik November arjar apply kan mau hai kan last date khat lai tarik November arjar apply kan last date te nang bun por ba manta nang dei khan riu tarik te kan nang bun por ba ban yo ban apply nam ta kini push tel da pi ko ban apply select ke kam application should be submitted online have submit online bet moi ki application ko pi don offline don ere wala ka office ka don shalong ro te ngala da batai pi kelas dang menta ke registration la sang terter kan kelas dit khalai tarik November selek ke don kam te kanero phap siu ya ka by registration ka by registration nam ta kane sabha it is in two component exam fee kan sanpho ka recruitment processing fee ka dai source sanpho which is required to be paid as under all candidate recruitment processing charge fee to be paid. Recruitment processing charge. Male candidate of general, EWS and OBC category. Exam fee in addition to recruitment processing charge. Te kamut hang ne, kamut pihak siu ngatrai saus pa asan po tingka pihak siu nam ta kan emo. Marang ne long ba nam ta baro candidate kan de recruitment processing charge. Te ka recruitment processing charge ka saus pa asan po. And male candidate of general EWS and OBC category exam fee in addition to recruitment temut ba kan dai san spa nam tagiwe nam tajongi ka dai tang sau spa san pho telada phi ko ban apply la phi sngo bakla rem na apply la su ka biang phi ko ban apply markane ka post ka dai tang jong megalia central government jobs kan mau ha te kitu online payment la nang hi ban siu ban dai e ngathrai na don kam su ban da batai bine itu nang gini ka link nam ta ban apply po description ngala bu sa check ba te ki documents ki badon kam sa kan mau banda pen biang ma ka matric secondary ada don kelas 12 la pas ulong temagi dei na kelas 10 kinsha degree na OBC terter por gitu certificate ki domicile ha apply lupa driving license have done kumta terter te tanggine hi ki jing betip kaling po description sa check namta ki jonon kam wede bat kane asabul pa kaling ban yalam ba jarak cipi ban apply online nomor la da village be sepoka mha.gov.in kan kalan ba kan patho egi baro la da phimnang kan jenja te kaling po description ngala da bu sa check nang tu namta ban khamsuk epi te tangine ki jingte ba khamnia la don ei sa comment box ngan sa reply ki ba dei ki ban reply tangine hi boleh